Salam uşaqlar, bugün siz Emir Roblox kanalındasınız. Əlbəttə ki, bu ikinci Azərbaycan kanalında. Baxın, biz bugün Grover Garden oynayırıq. Baxın, bu Grover Garden'ımızdır bizim, baxın. Böyləliklə görürsünüz, bu mənim şeyimdir, Lilim var, baxırsınız. Arda da bugün bizden oynuyor, tanıyırsınız Arda'nı. Salam. Biraz Roblox'un Pumpkin'i var benim. Benim en güçlüsüm. Bakın ben Lili var. Bende de var. İkinci de var. Lili'me bakın, ikinci Lili'me bakın. Ne de? Bende var. Bunun kuyruğudur. Uşaqlar bakın. Ben size Pumpkin'i göstereceğim. Bak, Kokomangosu var. Bu Kokomango'dur. Dostlar gözleyin gelin. Gördünüz Kokomango. Bu da bakın Great Pumpkin. Birazdan yetişecek. Bu Arza'dır, Arza. Gelin dostlar buna bakalım. Bu neydi, ben buna bakayım. Bu Great'i Divil neydi, onun için satmayacağım. Arza'nın bir şeyinde biraz az bir şey var. Çünkü bayağı çok şeyim var idi, indi sattım çoxunu. Bakın, belə bir şeydir. Bununla şey eləmiyorlar, bana da şeyler koyursan. Çok adam uzun güləmişdir. Mən 20.000 dənəydi. 20.000 dənəsi. Yox. 25.000 hə. 25.000 eləmişdir. Uşaqlar Arda şeydən, nədir onun adı? Girl Shop'tan. Bakın, iki tane bundan Lollipop en güzlüsünden al. İndi mənə verəcək. Bakın. Vermək olmur. Olmur. Trade tiketim var mənim. Var. Mənim də var ya. Trade tiket uzatırsan mənə. Hə? Trade tiketim var. Məndə var 6 dənədir verirəm. Verdim. Bak bebeğim. Allah ne verirsen. Ne veririm? Hayda, gel vermək olmur. Mesela bundan vereyim. Gerçekten Revdi. Sen Great. Divine verdim. Ben yedirəm. Mən heç nə vermə. Uşaqlar baxın bizə mənə nə verəcək. Medikal şeyler de veririm. De ne istersen. Gözleyin dostlar. Demek 10 milyon vereceğim sana. 10 milyon. Sen de mənə senin neyse güya ver de. Arzanın güvası var. Ben bir küva vereceğim sana. Yok bir küva yoksa biraz şey ol. Küva var. Yok bir küva ver. 37 kahve verdim çocuğum. Bir küva, $1 verirsen mesela. Yok. 37 kahve verdim. Gözden de veririm. Gözde. Bir küva. Bir küva nerede biraz şey ol. O sen küva. 10 küva verim değil. Ya uşaqlar vermir. Acığınsız. Ha uşaqlar, bilə ki sakınışan görürsünüz. Ay demir veremem, makkepe bas. Gözde benim şey verelim. Gözde sen 10. Sen 100. Sen 100 tuğ verin ben sana. 100 tuğ. Makkepe basayım. Ama bunu çart. Gözde indiri de ki 5 sene yapayım. Hak et. Ben de sana hakkım. Gözler 5 saniye gözler. Event başladı dostlar. Uşaqlar bu eventi başladı. Konfirm bastım ben. Konfir. Uşaqlar Ona bak. üstüm var. Gəlin göstərin. Uşaqlar o qədər sevindim. Arzu məni Uşaqlar Arzu məni trade elədim və mən 100. İndi mən Arzanı bilirsiniz nə? Arzanın şeyini oxuyacağım deyəmi. Götürəcəm. Təpənə keçirdim bunu. Keçir bölümümüzü keçirəcəm. Çalına geçirdim bunu. Geçirdim. Ya da bu kim yer? Ay. İstemiyorum. Uşaqlar. Mənim trade tiketim var. Trade tiket. Mənim də trade tiketim var. Mən də gedəcəm trade tiketlə. Buradakı şey... Hanı trade tiketi? Alex mənim yerimi like elədi. O zaman mən də onun kimi like eləyirəm.
Alex. Trade ticket. Plaza trade ticket. Ha bakın Plaza Azanın trade ticket. türküsü. Bu benim ananas. Bende ananas sesinde yok idi. Ha Aza benziyor, Aza benziyor. Gel biraz bakayım bana. Bakın. Olmadı. Bir. Ne verim bana? Bir yaşı var. Ama ben necə götüreyim? Götürə bilmirəm. Uşaqlar götürə bilmirəm. Ne pis olur. Decelme. Ne mesele dedim. Sat. Ya evin ben inventoryda 35. Mənə 1000 verdi. 35 min verdi mənə. Mənə 1000 verdi. Tahmin etsene. Bunlara yemek vermek lazımdı. Pozun nasıl yıkın bunlara yemek vermek. Ben de yedim. Gardım. Şimdi onlara kokonat vereceğim. Ha sus. Kollekt. Bunları yedim. Dostlar benim grepim var. Dibineymiş. Şimdi bilmem Ha demem. elime gerek alın ki. Hangi göbərək. Bir dəfəlik verirəm, doldu gözünüz. Bir dənəsini də gözləyəm, bir dənə. Pambıq. Bir dəfəlik bu dovşana vereyim. Bir səbəb olmaz, saymaz. Tez tiket atdı mənə. Ne istəyirsən vermək, hə? Uşaq mənə, hansısa super mənə tez tiket atdı. Hə, nə istəyirsən? Alex attı. Qəşənə mən 100 mı verim. Sağ olun. Ha, Merak ettik etti. ben akıp veririm. Sen? Ben de trade tiketimi koyacağım gözde. 4 tane trade tiketim var. Sana ben onda. Sen bana bir tır verirsen sen. Ben sana şey veririm. 2 tır veririm. 2 tır. Hı? Nece? Ha? Alex. Seed shop. Elimde trade tiket var ya. Başka şey vermiyor. Hadi sen de akapela de. Kokonat veriyor. Akapela şeydi bu da. Biz de gelin yiyelim ki ne? Ama kolektörün şey yapıyor. Nasıl şey yapıyor? Uşaklar. Nasıl geldi? Yok hayır, bir tane kokonat gelmişti, medikal aldım. Yok uşaklar. Ben bir adamın hayvanını götürmeyi istiyorum. Kimin gardını da bilmiyorum. Ne? Benim böyle şeyim yok idi. Uşaklar. Really? İstemiyorum. Benim böyle şeyim yok idi. Böyle kaktüsüm benim yok idi. Uşaklar bakın bana ne verir. Orada şeyler. Orada sen hemen öz şeyinde, kimin bazasındasın? Öz bebeğizinde. Öz gardınındasın. Beni gözlüğün. Kaktüs ne bitkisidir? Gözlü. Nerede satın? Ne? Onu. O değil. Budur. O değil budur. Evet, monstrum gibi. Buna bak. Yok, o da değil. Abla basma. Bu değil. Şimdi Çile. Asansörü. Ben burada olmalı. Yok burada. Belki burada. Bunu da satmışsın. Da çarşık decelin olayım. Ben sana şey vermem. Bu neydi? Bir verdim. Kötü ben benzime sana bu yağ sahibiyim. Emin. Uşaklar. Bilmədim o şeyler hala geçsin. Bilmədim hiç bilmədim uşaklar hala geçti o şeyler.
Ha. Bu mu? Yok bu değil. Lan buradan kaktüs nerede? Ya? Kaktüs yedin mi sen? Uşaqlar. Ben sizdə gedirəm. Uşaqlar baxın, sizdə nə var? Tez alın. Nerede? Aldım. Yok. Hayır. Sakin. Vermeyeyim. Sen bana onu verme. Sen bana onu verme. Sana bir şey vereceğim. Bir tane şey vereceğim. Punci. Bende de var. Bende de var. Uşaqlar, baxın nəyim var. Bende var. Bakın. Baxın uşaqlar nəyim var. Baxın. Bende var. Qaz elmə gətir, gəlirəm, qaz. Uşaqlar, sizdə eləsə gəldik. Mən hələ ona heç nə demirəm. Gəlirəm ona qaz elmə. Puncinin siyidi var. En yaxşı yerdə bura belə əkir. Küçülmüş. Zaten ne davulu böyle strawberry koy. Strawberry. Strawberry alalım. Baxın uşaqlar. Görürsünüz mü? Ben bunu satacağım. Baxın uşaqlar satacağım. Uşaqlar, şu an mən bu ekdən aldım. Bizə baxın, mənim burada bu var. Yəni mən bunu satacağım. Satıram. Ne? 5 mi? Peki 5 mi? 5 milyon uşaqlar. Mən indi ek aldım. Ek görüm hardasa ek. 7 saat açılır. Mən Yeddi niyə saata bura yox. spahın eləndim ki? Uşaqlar gəldim bura. Aynen. İndi şu 7 gün açılır. nə? Şey de o. 7 günə azı azı. Dostlar bende bir tane heyvan var. Uşaqlar serverdə təkik. Bir dənə adamın yeri var. 999 kilo. Görürsünüz uşaqlar. Adamın 999 kilosu var. Benim bir tane dostum var. Onun artısı 11 Q iyisi var. K iyisi. Emre CD. Bak bu CD var ya. Nasıl çıksa sen alsan da o birilerinde yine de görsənir. Onu bilərsə. Təzə çıxan şeyler. Modelliğiydi. Benim de için deli olmalı. Benim belli CD. Uşaqlar, hanı? Peta bas. Peta. Bug. Uşaqlar. Gözlükünə baxın. Bu qədər balaca gözlük 7 gün açılır. 7 gün. Məzələnirsiniz. 7 gündən uşaqlar. Yəni belə ala hər şeyimizi. Mən gəldim. Dostlar bakın nerede ben. Əlimə bunları. Ha gel shop. Seed shop'a Əlimə bunu gel. alacağım belə. Seed shop'a getirmeyin. Uşaqlar, seed shop'a gəldim. Uşaqlar, arada mənə dedi ki, seeddə qəşəng bir şey yoxdur. Mən gəlirəm, bunu sel eləyəcəm. Envanterimiz var. Bir-birinə pis. Çok pis. Nil təsən çıxsın. Helal Ne? olsun. Aman. Çünkü tam yetişmiyor. 20% sənə. Neden geleyim? Oldu ispi. Uşaqlar. Şey Teleport, tez. Seed'de. Tez. Aldım uşaqlar. Uşaqlar, sağ olun. Bugünkü videomuz bitir. Sağ olun. Allah sağ olun. Sağ olun.